Kōti te taha ki a Ngāi Tahu ki ro kōti, engari ka whawhai tonu rātou. The importance of our positioning today is really anchored back into the whakapapa of our legislation, and then what predates our legislation in terms of te tiriti and then he whakaputungas. Mō ngā wiki e whākwahipa, I rongo te kōti I ngā kōrero a Ngāi Tahu me etahi atu e pā ana ki te mana o te wai. Ko te Kaiwhakahaere o mua o te Rūnanga o Ngāi Tahu, a Lisa Tumahai te kai kōrero whakamutunga mo te wahanga ki te iwi. I think when you looked at all of that body of work and the engagements at a central and a local government level, we were compelled to make a decision to go down that pathway of court action. E ai ki a Ngāi Tahu, kua koretake ngā mahi a te kāwanatanga hei kaitia ki te wai Māori ki o rātou a ke takiwā. Heoi, kei te whai rātou I te rangatiratanga o te wai. E ai ki te Kaiwhakahaere hou a Justin Tipa, kua rātou e tohe ana ki a rātou. E hia tau mātou e pakanga ana mo te oranga tonutanga o te wai Māori, no reira ko tēnei tētahi hikoinga I tētahi hikoi roa. I roto mai ngā tau kua kite tātou I te hekenga o te wai, te oranga o te wai, te kounga o te wai, te mauri o te wai, te mana o te wai. Nā hei tā Tumahai, I whakatū rātou I tētahi grautaki e kia nei ko te kura takapini I te taurua mano te kaumaiwa, hei tia ki pai I te wai. The reports that were coming through from the critical work that Ngāi Tahu was leading was demonstrating that we were not as pristine as what we thought we were across Te Waipounamu, and that we did have problems starting to bubble up, and that if we didn't take action, we would, in the future, potentially end up like Canterbury, more so the southern end. Heoi, no te wiki nei I tīmata ngā kōrero a te karauna ki ro kōti. Ko te tikanga, hei te tuaiwa o aperira ka puta te kōrero whakamutunga a Ngāi Tahu. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.